Thina wa maai uria ukoragwo ugumire Aikari matura matiganite thiini wa gicigo kia Laikipia rugongo wahota gutuika rugano thutha wa thirikari nene kuambiriria mubango wayo wa waaki wa ndemu ya Nakwan gicigo-ini kiu. In this area, people around here immediately it stops raining, they go for water 20 kilometers, they go for water 8 kilometers, and these are some of the things also that brew up, conflicts among the pastoralists. Mara nyingi kunakuwa na mizozo kwa sababu ya kung'ang'ania rasilimali ambaye ni ndogo sana na mojawapo ni maji. Kwa hivyo hakika mimi naona kwamba bwawa hili ambayo tumewekewa hapa itatatua baadhi ya hayo matatizo kwa kiwango cha juu sana. Ndemu ino iri gukorwo ya githimi gia cubic meters 96,000 ni imwe ya tabarĩra iria nene muno thiini wa gicigo kia ubunge kia Laikipia ya rugongo, na mihang'o ya waki uyu ikurugamirirwo ni ruhonge rwa kwitana na mogwati maria maumanaga na ng'aragu rungu rwa thirikari nene na ngwatanĩro ya mabũrũri ma rũraya EU igitanywo kuheana kĩgĩna kĩrĩa gĩkũhũthĩka gũkinyaniria waki wa ndemu ya Nakwan. This is a project by the government of Kenya under the National Drought Management Authority, funded by EU, European Union. Waki wa ndemu ino urongoreirie kuguna makiria ma andu ngiri ithano hamwe na mahiũ ngiri 40 wa Jerometa Inoro TV.